Ovako izgleda sad jaje na zub koje je meko. A sad ću čut zvuk od ovog što je tvrdo. To je to, znači razlika drastična. Ja sam Stipo Tuka, a sin od starogodišnjeg, od mnogogodišnjeg tucača Jure Tuke koji je tu tradiciju gajio cijeli život. Znači dok je god bio živ, to mu je bilo najvažnije i od njega je sve i počelo. Od njega i od ovog još jednog Fabijana Raše i on je umro davno. Znači njih dvojica su to sve započeli ono baš da bude onaj pravo tucanje tvrdi jaja. Ne samo. Dugogodišnja tradicija, vi imate čak i jedan okršaj sa jednim susjednim gradom, malo nam ispričajte. Imamo okršaj svake godine sa Fojncom, mi smo jedna ekipa Kiseljaka, druga je Fojnca i pa eto nekad pobjedimo mi, nekad oni, ali uveć malo smo mi u prednosti. Što se tiče bodova, malo smo više puta pobjeđivali, a tako isto ima i u Krešavu i oni imaju tamo svoje ekipe i onda sad nam je to standardno postalo, znači svakog Uskrsa idemo, poslije mise idemo na groblje, posjetimo ove mrtve koji su umrli, a bili tucači, kod njih ostavimo koje jaje na groblju. Poslije toga idemo u Kreševo kod ove ekipe, tamo smo počasni gosti, tamo nas čeka fino meze, piće, tu se družimo, čestitamo Uskrs, tam vam i onda idemo kod Zige u salon i onda gore imamo izvlačenje, imamo svoje, zavisi, nekad smo ekipno, nekad smo par godina smo i pojedinačno, ali uglavnom bude nam lijepo, znači druženje, bude do sitnih sati u noći. Znači to je jedna tradicija koja traje koliko već? Traje od završetka rata ova prava tradicija. Čak i prije rata smo malo već bili započeli, ali poslije rata je znači svake godine bilo obavezno tucanje Fojnca i Kiseljak. Tako da smo tu sklopili mnoga prijateljstva, da smo danima se družimo, pripreme traju danima. Kako izgledaju te pripreme? Doneseš, na primjer, donesem ja tvrdo jaje, donese neko, kaže imam, snijela mi. I onda gledamo na zub i onda govorimo ko je bolji i potucamo i ko pobjedi, normalno da mu je drago. Draže mu je nego ono što je izgubio. I sam još htio napomenuti da u mojoj ekipi je i Vlado Bilan, a njemu je moj tata ga naučio to da stuca i davo mu tvrda jaja cijeli život. I mene je zadužio, ako Vlado ne bude imao, opet mu ti podaje. Ali eto, Vlado je se sad malo izvrdo, pa ima i on dobri. Uglavnom je sad među favoritima. Koliko ta vaša ekipa broji članova? Evo, malo prije su mi rekli da svi manje više drže koke. Svi drže koke, obavezno. To je obavezno. Ima neko kupi ko nema uvjeta, ko ne... Šta ja znam, neko ne zna da nema vremena, nema, ali uglavnom od prijatelja malo neko kupi, malo nešto, uglavnom se za tvrdo jaje izdvoji po 100 maraka. Od 50 do 100 maraka ako hoćeš jaje za uškoljku. Tako da, ali eto, uglavnom gledamo da to bude, da to ne bude kupovanje, da to budu samo ova što nam koker snesu i to je to. Evo tu vidimo koke, riječ je zapravo o domaćim kokama. Sve domaće, jest. I sad poslije Uskrsa ide na lijeganje, znači ide, ponovo se razabiraju jaja, to je opet druženje, onaj susjed da meni, ja njemu da se malo krv izmiješa, opet se traže najtvrđa i naliježe se i poslije toga imaš ti posla oko toga, to je cijela godina, dok pilče uzgojiš, dok pola bude muški, pola ženski, onda neke ti odnese oro, neke, nemaš ti to, nije to, kad izađe 20 pilića da kažeš to je to. Od 50 pilića, ako uspiješ dvoje tvrdi jaja da imaš kad pronesu, to je super. Eto. Šta je, u čemu je tajna? Kako znate zapravo koja koka će nositi da jaja? Ne znam, ali ako naležemo tvrdo jaje, obično nosi tvrdo jaje. A ono koje je meko, to koristimo za kućanstvo, za kolače i to je to. Malo neka tajna sad u tom procesu odrastanja koka, jel ima Nema u odrastanju, ali ima u ishrani.
ima u ishrani dosta puta, šta ja znam, mene sin zove iz Njemačke, kaže tata šta treba ponijeti, ponesi mi nekom mljevene školjke da mogu kokošima dava, da mi nose tvrđa jaja. Eto. Znači, kalcija, šta ja znam, mljevenu ljusku, pijesak, ne smiješ i sad i već mogu pustiti na travu zato što je već, to što je snešeno, ovo je sad već, moraju malo vitamina da bi bolja izlaznost bila pilića, jer ako su zatvorene onda slabije izlaze pilči iz jaja koja na ležama i tako. Dakle, uglavnom prirodna hrana s nekim dodacima, ali ništa umjetno. Ništa umjetna hrana, znači kukuruz, pšenica, mljeveni, soja, ječam, zob, zavisi ko šta, kako ko, niko neće tajnu pravu da otkrije. Svako ima nešto za sebe šta daje, a da drugi ne znaju, jer to je bit toga da se natječemo. Pa od mali nogu sam ja tu, tucamo se i to se ne može pisati, to je malo zaraza, ajmo reći. Onda to vuku malo tu stariji i evo sad sam u zadnjih, možda ajmo reći, 7-8 godina, nisam ni zadnji, ni prvi, neka zlatna sredina i tako, ja sam zadovoljna. Sad imam evo baš svoje kokoš nalego sam i zadovoljan sam. Ove godine prvi put je moja kompletna školjka, sa njom će izaći i vjerujem svoje jaje, to je to. Neću nijakog ništa više uzmati, to sam odabrao, to sam i ostaje. Odlično, evo malo prije smo pričali o jednom nesvakidašnjem rivalitetu, zapravo je Punac u protivničkoj ekipi. Pa jest, Zigi je meni pomagao, on je meni valio da njega nije bilo, ne bi ja što kažu, ima ova jaja. Jer znate kako je, kogod ima tvrda jaja, kad daj im naleđi 5, 6, 10 komada, dadnije da ti ne iskvari, ti naležeš, nije to, razumiješ? E sad, on je jedini meni donio, ja sam nalego i meni je sad izašlo, prvo 3. godina kokošma, sad mi najbolja jaja. Ali vidite još situaciju, ja sam od njega prije sam znao gdje mu stoje jaja, pa ja uđem malo da vidim kakva si, ja zapamti koje je dobro, a on odje na put, onda mi ja pošaljem djecu, objasnim djeca ukradu 2-3 jaja, meni je to dobro, razumije. Ali evo sad se malo okrenulo kolo, sad on šalje, daje djeci po 20-30 maraka da ukradu otate jaje. Tako da ja to sad krijem ispod kreveta ta jaja. Imam da spavam u sobi ispod kreveta, složim školjku, sad ne znam djeca, niko gdje su jaja. A onda ja ustanem u 2-3 sata, po noći ne možeš spavati pred Uskrs, znate kako je to. Malo baci na zub jaje. Onda žena se probudi, kaže šta čvakaš, više ne mogu oka sklop, kaže daj malo to, kaže ostavim. Ne možeš spavati zadnja 2-3 dana, ne možeš spavati, to se ne može opisati nikako. Dakle, pretpostavljam u tom dvoboju ko bude lošiji ili ko izgubi da mu je zafrkancija čita u sljedeću godinu između Punca i Zeta. Pa jest, ali opet se mi pazimo, razmjenjivamo, naležemo, čuvamo, dobrim prijateljima dajemo da naleže, ali to je teško će tiko dati dobre jaje, vjerujte mi. Najgore mi je kad dođe Uskrs, sad zadnja 2-3 dana, onaj kaže meni ostaje 2, onaj 5, onaj 10, a kako dosti nisam, ne mogu ja 1000 jaja imati, razumijete? Ja imam neki, ajmo reći, 100-200 jaja i podiješ najboljim prijateljima. Mi se spremamo cijelu godinu, nama je cijela godina Uskrs. A sad osjeti ljudi Uskrs kad je nakon zadnjih 2-3 dana, ima 2-3 dana Uskrs, ali nama kroz cijelu godinu Uskrs. I mi to skupljamo i kupujemo hranu, to košta sve. Praviš kokošinjac, naležeš, izađu, cuke, podavi, mačke, tvorić, patnja. Malo prije smo gledali jedan video zapravo kad se potrefi 2 tvrda jajeta, koliko puta znaju jedno od drugo udar dok ne pukne. Kad sam probao jedno jaje prije, ajmo reći, mjesec i pol, baš sam bio u Krešovu kod Davora Činkana, on isto jako dobra ima jaja, ali ja sam uzeo jedno svoje najbolje jaje da probam i udario me, točno sam kasnije na video broju 285 puta mu udario jaje od jaje i njegovo je puklo na kraju. Znači, jako je bitno da može jaje da nosi, a udarac može udarati koliko hoće, ali da jaje može biti veliko, najbolje kad je veliko jaje i ravno. Koje su još taktike na tim natjecanjima? Ima tu dosta taktika, ali neće niko to da otkrije, vjerujte me. Znači, po meni su velika i tumbasta okrugla jaja broj 1. Neću reći špicasto jaje, isto ekstra dobro, ali kad ponese, ali to propada. Za mene špicasto jaje nije nešto. Samo tumbasta jaja, velika jaja i ja sam imao prije, ako sam bio mlađi, neiskusniji, bacivo mala jaja. Ne znam, potrefi se 1-2, ali nije to. Nije, zakon je veliko jaje. Za amatere pretpostavljam da misle da su mala jaja najtvrđa. A čujte, piliće jaje, kad ona se to zvoni na zub, to bi rekao, to je najbolje. Ali nije to. Muk i tup i udar u zub, to je jaje. To može da nosi. Šta još je bitno kad se sluša jaje? Iskustvo. Znači, najbitnije je tu sad iskustvo, da bude čovjek. Puno mi jaja moraš sortirati non stop, prati šta valja, šta ne valja. Ja prvo odvim šta ne valja.
da mi je lakše, razumije. I onda kad ti udaraš puno u zub, čovjek se izgubi, ne može, gubiš se, ostavim, odem popijem kavu, piće, dođem, vrati se, onda opet, pa sutra dan, tako sortiram to. Jer ne možeš ti sad reći 200 jaja za dan problem, nema šanse. Ti to možeš, ali pogubiš se, trnu zubi. Još kad su jaka jaja, to bježi sa zubi kad udaraš. Mi to lagano, ko ima svoje zube, tu je najbolje, ima svoje zube i tako da sam sigurno svoje zube. Ali najgore kad dođu neki stariji ljudi misle da znaju, a ne znaju, su u njih proteze. A to je tako, treba realno govoriti. Vi ste član Fojničke ekipe, Jeste. koliko smo danas imali priliku čuti Kiseljačani imaju velike najave o pobjedi. Pa, prilično su dobri, a i mi smo se pripremili jako dobro, pa vidit ćemo ko će pobijediti. Možda oni misle da će ove godine pobijediti, nije to sigurno nikad. Generalno, ko je bolji? Još se ne zna do dalje. Ne znamo, oni su par godina bili malo bolji, ali i mi smo se ove godine prilično pripremili. Šta znači to pripremiti? Sad, naravno, ideš kući, pripremaš se i dan i noć. Pripremaš i gledaš najveće, sjediš društvom, malo gledaš jaja, malo roštilj, malo ovo, malo ono. I se išao kući 7 dana. Znači svako to jaje više zubi od različitih ljudi mora proći da bi se potvrdilo da je tvrdo. Pa kako, ko to, ko ne zna, ono, drugi beru. Ja najviše volim kad ja pregledam sam sebi. Još imam prijatelja ovako koji ne znaju dobro nazivu, pa ja njima malo pripremim i izgubiš vrijeme i tako, eto. To je jedan hobi koji, šta ja znam, nekom je smiješno, nekom nije, a za nas je veliko. Evo, zanimljivost je da vam je Zet u suprotnoj ekipi. On kaže da se situacija okrenula, da je trenutno njegova jaja puno bolja. Jel čeka za Afrikancija punce ili Zeta ko izgubi zapravo? Pa kažem, dobar je ove godine, interesantno, dobar. Ali on ne zna koliko sam ja dobar. Pa ćemo vidjeti da će biti. Ko bude lošiji, jel ga čeka za Afrikancija čitavu godinu? Ma i nedjelja i od nedjelje pa do sljedećeg Uskrsa. To je sigurno. Šta bude? Šta bude? Šta bude? Ma, cezanje i provokacije za šale i tako, eto, to je sve ono prijateljski, ono, mi imamo ekipu koje pazimo, svi smo prijatelji, ali u tucanju nismo, ono, za neke pošteno i to. Taj dan, dakle, prijateljstva nema. A, nema. Ali ima pozadine šali, znaš, a u šali nema kao tako, a prijatelji smo mi svi. Dakle, na kraju je najbitnije druženje. Ma druženje, ba, i pobjedu. Pa vidite, bude zanimljivosti, baš me zvao jedan kolega isto i malo smo pričali pred Uskrs, pitao mene kakav si, pa ja kažem, čuj, dobar sam, nije loše, ali uvijek ne znaš na koga šudart. Rekao ja kažem, prijatelj moj, pustio mene na razlaz, gdje si ti, kaže, evo kuć prebrijem, ja tu mi žena bila, kad on meni govori, kako će ti sutra proći, ko ne zna koga će udart, ja govorim, vidit ćemo sve. Rekao, prijatelj, ja volio da me prevari žena, negdje ispanim u prvom krugu. Kaže, ženi odmah tamo šerpa ispala kad je bila na razlaz spuštana. Nije mogla vjerovati kaže šta reći, džabe, to je tako. Svake godine za Ilindan 27. isto imamo u Kiseljaku natjecanje svake godine. To je opet turnir, tad natjećemo se po 10 ili po 20, zavisi kako kad. I eto i to nam je opet neko druženje. Onda sad smo imali za vrijeme Korizme, svakog petka smo imali ne znam, hoću reći, u restoranu Gurman u Kiseljaku, imali smo svakog petka po 3 jaja, malo turnira napravimo, malo se družimo, malo sjedimo, mnogo se prijateljstva sklopilo u tim takvim situacijama. Kako izgledaju pravila na tim natjecanjima? Pravila samo znači kokošija jaja, ništa drugo ne smije biti. Pokušavali su ljudi i morsko, i od patke, od pauna, ali takve eliminišemo, pa onda nemaju pravo natjecanja par godina, pa im to ne bude dobro. Dakle, izvlači se. Kako, opišite nam to jedno natjecanje. Pa izvlačimo, u sali se prijavi ko će se tucat i onda se bude izvlačenje. I sad ekipa, ako smo ekipa Fojnice, napravi se spisak, a nama brojevi. I ko je broj, naprimjer Zigi je broj 1, ja izvučem broj 1 sa Zigijom, Krepo broj 2, šta ja znam, naprimjer Davor izvuče i tako, koga izvuče. Poslije prvog kruga ponovo izvlačenje. Ide se dok jedna ekipa ne ostane pobjednička. Koliko prosječno je, dakle, u takvim slučajevima jedno jaje treba razbiti da bi bilo pobjedničko? Dovoljno je
Uspjeh je ako protivniku razbiješ 30 jaja, ostane ti bar jedno. Ja sam prošle godine, smo mi malo, bila je korona, pa smo malo ko potajno u jednom restoranu smo se sastali, bilo nas je opet dosta. Sa jednim jajetom sam razbio 30. Znači, nakon prvog kruga su mi ostala sva čitava. I u drugom krugu ovom sam razbio 9 komada, znači sa jednim jajetom 39. Sa jednim. Poslije više nisam imao ni baš puno dobrih, pa me ovaj gospodin Okac zvan i pobijedio, ostalo njemu ja mislim 2 jaja. Ali eto, uspjeh je proći prvi krug, to je najvažnije. Rekla mi je ekipa ovamo da u selu imate jedan zapravo i rekord, da je jedno jaje razbilo više od 100 drugih. To je moj tata, 106 jaja razbio sa jednim i još ga niko nije oborio taj rekord. To je bilo u Kontinentalu, kad je Kontinental još kafana bila, to je gore bilo. To znaju i ovi Fonjčani, Krepo i Zigi, šta ja znam. Svi su oni bili te godine sa njim gore, kad se to dogodilo. To je možda onda i visoko kad su u pitanju rekordi, možda i u državi. Jeste li vi čuli da je neko više? Pa ne znam, nismo čuli, ali evo i svi momci znaju ovdje, mi je tam jedan brat, ali oni svi znaju da je to rekord, da ja mislim da nema, da još niko nije uspio razbiti 106 jaja sa jednim. Još mi opišite kako se ocijeni je li jaje tvrdo ili nije? Moraš imati svoje zube i onda ako slabo zvuči, znači slabo je, ako je oštar zvuk, ako je dobar zvuk, ako te ubija, znači to je ono pravo što tražiš. Ali ja sam od nove godine do sad stavio na zub jedno možda 3000 jaja, sigurno. To je najmanji, jer u mene još nikad nije kokoška snijela jaje, da ga ja nisam pogledao, bez obzira je li Uskrs ili je proljeće ili jesen zima. Tako da, znači, samo ti je važno, i ovaj mi susjed jedan, evo ovdje kuća do mene, on isto, Stipo Drmać, on isto zna dobro. Onda dođeš do jedne granice i onda i on mi pomogne, i meni i svakom, da izaberemo najbolja. Jer ti možeš jednog momenta pogledat 50 jaja, poslije više ne možeš zato što nemaš osjećaja. Onda mora to stati sat, 2, 3 ili za drugog dana opet ostaviš. Možeš ti gledat, ali nije to ono pravo. Jel ima veze ikakve oblike i veličine jajeta? Ima ravna jaja su uvijek bolja od onih špicasti, veličina koja je veće, malo je mu dodaš da je jače i ravnije bolje, a eto, ja kad sam bio dijete uvijek sam volio da je špicasto jaje. A sad tražim uvijek ova što su ravnija, okruglija. Tu onda ima i neke taktike, procijenite? Ima taktika. Protivnička, ako uspijemo vidjeti, ako nam neko pokaže, da vidimo šta oni imaju, pa onda da li se možemo nositi sa njima ili ne možemo i tako. Dakle, možete li vi vidjeti prilikom tucanja, jel se moraju unaprijed odjetiti? Jaja se moraju sva pregledat, predaju se jaja za stol i onda se sva jaja pregledaju. Da ne bi postoji komisija koja to sve pregleda, ako je neko jaje sumnjivo, odstrani se ubaci drugo na to mjesto i to je to. Jel ima oni taktika tipa protivnik ima špicasto, ja ću uzeti ravno pa ga možda tako ili nešto? To je sad kako ko želi. Obično ko ima ravno jaje drži, špicastim udara ili to sve zavisi kako ko taktiku ima, strategiju i to. Uglavnom je to velika druženja, to je druženja preko cijele godine za nalijeganje. U mene sin već ima spisak ko će mu sve dati da naleže, da se malo krv između kokoša izmiješa, a i normalno da imaš dobru genetiku, da imaš. Pretpostavljam da pobjednika čeka u neku ruku slava i pića od drugih čitavu godinu, a ove poražene za Afrikancija. To, čeka ga slava cijelu godinu, znači cijelu, tu ti nije važan ni peha, ni neke pare da ćeš dobiti, samo ti je slava važna, znači da kaže taj i taj je bio najbolji. To je bit toga svega, ali opet ću reći da je najveća bit je druženje. Druženje, to je taj praznik, Uskrs, taj blagdan da ljudi oproste jedni drugim, da se druže, mislim da nam bude lijepo. A gubitnike čeka za Afrikancija? A gubitnici, šta će onda dadneš im sljedeće godine da nalegu i eto, nema šta, moraš i malo pogurat. Ako nemaju, onda im dadneš oni, ali malo slabiji, da ih možeš opet pobijeti, to je to.